iyi nkuru numvaga nashaka kwivugaho, ariko magingo aya ibimaze kubera hano i Nyarugenge nk'uko biri kugenda bivugwa kuri iyi mihanda, bibaye ngombwa ko nkora ikiganiro cyihuse magingo kugira ngo wumve intandaro ya byose. Mu masaha ya mu gitondo, uwitwa Kalisa Bruno Taifa yakoze ikiganiro nakita ko ari ikiganiro kirenze urwego wowe ugitekerezamo. Ni ikiganiro kirimo amagambo akarishye ashobora kuba yashyira mu kaga umuntu, kugeza ubwo uwitwa Kalisa Bruno Taifa yasabiye umuntu kuba yatabwa muri yombi, kubera ko iyo umuntu akoze ikiganiro yagize akavuga ngo wowe runaka ukorana n'umutwe n'uyu n'uyu ugamije kwangiza isura y'igihugu, aho nta kintu wumvamo. Icyitwa umupira kirasa nkaho cyamaze gufata indi shusho yindi itari umupira. Byose uko yabivugaga nta handi yabiganishaga, byaganaga kuri ekipe ya APR Football Club ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa n'abayobozi baryo bose, ariko zitukwa mu nkuru. APR Football Club icyitwa Super Coupe nicyo cyabaye ikibazo hano ku butaka bw'u Rwanda. Uri Taifa aragira ati rwose APR yanditse ibaruwa officially imenyesha Ferwafa ko ititeguye kuba yakina Super Coupe bitewe nuko amategeko n'amabwiriza bigenga iryo rushanwa atubahirijwe. Ati ubundi bisanzwe bizwi ko Super Coupe ikinwa n'ikipe yabaye ya mbere muri shampiyona ndetse n'iyabaye champion w'igikombe cy'igihugu. Ati iyo bibaye gutyo, ikipe yabaye champion muri shampiyona igatwara n'iki gihugu, icyo gihe hafatwa ekipe yatwaye ibyo bikombe byombi uko ari bibiri na ekipe yabaye kabiri muri shampiyona. Ati ubwo deja bivuze ko ekipe ya Rayon Sport igomba gukina na ekipe ya APR Football Club ku mukino wa Super Coupe. Rwose kugeza aho ngaho nanjye ndi kumwe na Taifa, ariko wibuke neza yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rifite komite executive ishinzwe amarushanwa. Iyo komite niyo ijya ku meza y'ibiganiro kicara ikavuga iti bitewe n'umuterankunga dufite, irushanwa rigomba gukinwa muri iturunwa bigende ku cyifuzo cy'umuterankunga. Wibuke neza yuko umuterankunga w'irushanwa rya Super Coupe ni Turbo King. Iyi Turbo niyo yifuje ko iriya foruma mubone yashyizwe hariya igizwe n'ikipe ya APR Football Club, Rayon Sport, Police na Kiyovu Sport. Turbo King niyo yashatse ko bigenda gutyo. Ferwafa ibibonye bitewe nuko nta mafaranga ifite yo kuba yasponsoriza 100% rira rushanwa, byabaye ngombwa ko igendera ku cyifuzo cya Turbo King nk'umuterankunga mukuru w'iryo rushanwa. Wibuke neza yuko ni win-win. Turbo King irashaka visibility ihagije na Ferwafa igashaka ko bayifasha mu bihembo bigomba gutangwa muri iryo rushanwa. Byumvikane neza yuko rero hariya nk'uko iriya komite executive ya Ferwafa yabyanzuye, iri mu kuri nayo 100%, kubera ko ishinzwe amarushanwa ni igomba kugena uko irushanwa rigomba kugenda, hanyuma bakamenyesha ama ekipe yose agomba kwitabira iryo rushanwa. Bamenyesheje APR,
bamenyesha Rayon, bamenyesha polisi, bamenyesha na Kiyovu Sport. Icyabaye ni iki? Nuko APR yanze kwemera ko irushanwa rigomba gukinwa gutyo, andi makipe yose uko atatu arabyemera. Rero nirinze kuvuga byinshi indani, ariko ngaruka ku kintu kijya kiti, ese APR ubundi ubwayo ifite uburenganzira busumba ubwandi makipe yose akina Rwanda Premier League? Igisubizo ni oya. APR ifite ijwi ringana n'iry'ikipe ya Rugende ikina deuxième division. Uzarebe iyo umuyobozi wa Ferwafa agiye gutorwa, APR gatora na Rugende gatora n'Amagaju gatora, ari amajwi yose abarwa kimwe. Niyo mpamvu rero mu mategeko agomba kugenga irushanwa, ama ekipe yose afatwa meme level, kuri level imwe. APR nubwo ari ekipe y'ibikombe hano mu Rwanda, ariko twibuke neza yuko ifite ijambo ringana n'ekipe yindi yose ikina Rwanda Premier League. Uko niko kuri jana kwijana, ubyange ubyemere. Rero uyu yigize ngo numuvugizi ikipe ya APR, muri iyo saga yageze ubwo arengera aravuga ngo Shema Fabrice hari ifoto ngo yagaragayemo ari kumwe n'umukuru w'igihugu cya Kongo, Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo, ngo ibyo bari barimo bari mu mugambi wo kumvikanisha yuko Kongo ifitanye ikibazo n'u Rwanda, kandi u Rwanda ko ari rwo rwihishe inyuma ya byose bibera muri Kongo, ngo bityo ibibazo byose Kongo ihura nabyo ngo bituruka ku Rwanda. Ngo rero ngo iyo campaign yari iri gukorwa, ngo yitwa Shema ngo ga Fabrice, ngo yari ari inyuma ya Kongo, ngo ari habyina ngakoma mu mashyi, ngo kugeza amaginga ya ngo ntago yumva impamvu Shema Fabrice akiri mu Rwanda ngo ataratabwa muri yombi. Uwo yitwa Kalisa Bruno Taifa. None maginga ya ubu tuvugana, inkuru itugezeho nonaha iri kugenda icyaracyara hano ku masocial media ndetse no kuri mihanda y'Inyarugenge, biri kuvuga ko Perezida wa Ferwafa Bwana Shema Ngoga Fabrice yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Nta byinshi twabivugaho kubera ko RIB ubwayo ntago iri prononsa ngo ivuge ko ayo makuru ari kugenda avugwa kuri imihanda kari impamo. Numba ari impamo ntago mbizi, reka turindire itangazo rizaturuka mu rwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Ubwo niko amakuru ateye. Iby'inyarugenge nuko byubatse, nta kindi narenzaho. Gusa uwitwa Taifa we n'ama ekipe y'Inyarugenge sha sinzi pe, ni hasi hejuru, ni hasi hejuru rwose. Rero ngewe mundeke nigendere, ni byinshi nakavuze, ariko mu rwego rw'uko tugomba gusigasira ururimi rwacu, tukamenya ibyo tuvuga n'ibyo tutagomba kuvuga. Reka nsubikira aha. Gusa turindiriye umwanzuro uzava muri Ferwafa, niba APR yaramaze kwandika ko ikoma byamaze kuba official, bigafatwa umwanzuro uko APR igomba gukina cyangwa se itagomba gukina, ibyo nabyo tuzabimenya. So reka ngende, mwakoze kudukurikira. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda, no yova kuri micro nitwa Clever Regis Peterson. Ciao ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.